ole tulanga le whainga malanga i whafo ai mai se foi le tatou malanga mano le anu tuila sa matu amata mea i ni whontanga le nei e mai mai ai na amtanga sa i ta iala e whamai ai usunga whono na palemia o sui palemia ma to tasi pe to lua ia minsta o mata upu pito sila na fia e whimana mai ina o mata upu to whinga whaila mata upu to whalmai ia me se foi mata upu to whatawima ai mafuria e la whinga lua o la tauia o le lo iai le technical knowledge to implement what the two countries decide upon. Taula on Laval Maimal, Almeleo was only reported called Kelly eo. Olea eo I when my face I got to pay to Tuilaepa. It matter of ye mea. I may say only Tulanga. E whapewhia le pasis. Ranga winga kau ave umere, ele malo, mea whapati, mea na, ele mixinga mea lua. O mea tau ainga, ma mea tau paki, ele o mea tonuki. Avange kou kupe, avange au kupe, e ke pasis ai. Ai, lai ai tu la whono me tau tupe. Na o mea e o ngā, mo le tunu ure nei o lo veile malo ma tangata whainga lua ngai whaati no me le nei mo le tunu a ngingi aku lo mo mea ai maise o ke kele o laungi o kwa ke kele o laungi e ame ia a lea kau au ngei le lusa la wafele wale mawhai o ngau o le milionga o ngau kau ai ngau ia lea ka whirisa ngoa ia minska malo ele sola avion eka a ole tau o bene fatana ela vai el palembia na minsta stolua ia ma le au final ave foi na faulu tau mensa masang foi sia como kai mi fako kuko kasi ai la ko Marol Pasifika tatou na moe malai e fai maulanga ale tunu leo ia ele vai mai lokol pale mia ma minska e momia ia ai loko mal koso furu fase furu o fai pule o a fa ngabe ngi e fai ka longa po ala e mama se le ngia le te le lola o le tūlanga ua whapea le mea ia e le ningia whakasi mea malo o le amakanga o mo mea corrupt o mo mea o se mano o le ningia ko mea a inga manginga ko i mo mea wha paki e koe ngā mea whapenge le matu ala tu alalo te kukuru loko ko wha parmi wa o ie pa u ia ile le ruru la o ie tau tau tala malos e mai se whanga wha vai mo le pui o le tunu e tupe le tunu i kai me sa na ko mafukai ma me mo ia ngā whainga wha vai tau o loa e pui ia se lenga le tunu ma me toti o ngisi a me kua kunga o le whakau kara mea ale tulanga tāua lena i le tātou whilo inga le so mai ua iai ia whono o le atol poro tasi na whainga whawai cabinet e le ka kaua ngā uma minska kaua ngā lava minska e kongo e whai e whoko al cabinet e le whapeo le mo formalo
a malanga e anu al malo e mo mia pe fo mai ia sosani na ia wan ngofo le la ko kua i tangata ngasi o la tunu nei. Le si tu tau al fa tau o le mamatu o le masi o le malo o le fa tau o le mamalu o masi o le malo o le malanga al malo. Ele sto ina la tusi mai ata o fi malaka. E ano fa tu le ia. Te malaka ia a o pan. Se o te fialu ia tau mai le ata. O fa tu le e la o vea kabineta lo mtau. On o el motofi. El kabineta sau le iunga. Ele tau na malaka. Ele tau na malanga tau fil malanga. O lea ua o le teimi. O umia i tō whika. E amana ia e malo. Longa winga se ilonga ko ila e wala walo ia mai e malo. Fato alo e wala lea. O le wala mai tua. Ele kaunga. Ia ma o le whai unga ngā alak kapenet. Ele kaunga e malanga e wafo. E va pena mo me fai uma fal malo e ke va ai le mamani mal ka u al fengamla ele se malanga fo ele o ka fa wa e si mama e vola fo mo le fai fit o le alwa o se min skasi nia ai le i vala o vi o se mo kwa me ma e fa luma malo ai mai se le e ro mal pale mia o lo mo vinga le yo inga pale ai kua a mi skasi ni ya ala la benku ya nga lo kulola ya ke e nga mai ko ma ku pe nga lo se nga ai ya dia i le fa mauro sa ko nga sili pale mia i lo le wa lo fa ma ka nga mai pale mia ma mal malo malanga mamadu e malanga lo o le mengsta o le e ki kau a vea le mamalu o le ao le malo suko fia mamalu a koa kapenet ma le palme ma le whamasinonga ma le apu ngu o kapua so se kai me malanga i se si fafo o le e ke whakawainga le mamalu o lo malo e o te me fai e fono e ke sa fai lo foa ma moli le finangalo le malo me nga e alo ia se malo ale alo ku aga mai e le tiso sa fai a kui ia so ko la ke alo ke e fai o fakau se me mawa ke le kalo ngo ai le malo lo kal malo wa so se malo kal malo e ko fia whapikoa tangata whaurunga ma tangata o le vai whaku. E au na ia. Ma wa airo na tō sangare muma mea uma e tūla mai ai. O rongo winga, o mea uma e ke albi ai. O nei no uma. A o foi inga ma sipa malawa mio. E ilo uma, ma kalango ai. Mai wai ma ku i lunga o le avo o le Facebook. E pei fo o isi o malanga mo warwa. E o ngoro ngai o aili il market. E le se me masangi se palmi. Ana kilo au e ka oro rifo ke ai i market. E ma o kilo ai i yanga la fai fato. Angai mega saka pa kau ia. Fai i suwa fai o nadia o saunge. O ko kai le apango o mo Facebook ma images o waka o le po e mai o safa i lalo ia a kere i lola ia e foi o vanu ki ka foi nga me le maka i ku mai ka me fa te e nga le kala mo vaku a o fa o matu e le lala wanu ke fia learning ke fia i lola. I wanted to study the layout, the structure, and the supply and demand of food
food stamps i le location i le market kia a fiki ia mawhaia e o usau o kalakalangoa knowledgeably i le tūlanga e kau whakulanga i kako market o i tūtaua ia e le o i lola e nako whamai nako o le fia show le au fiki e san mele angu wana o fo il mato malanga i scams le wasa utala no tua i Australia tau sanga Athens laufi e mako ke fo i mai e sawa le si tangata Tusitala wa ngalo le pepa o le pepa kelea tapena le tanga longa vai fa fo kuso se prif ave e feita wai ia lato minstar vai fa o se si mako e avo e kala go kago su ia le avo fa talanga le o le line o le mokwa kapo ia o afrikala puia ngalo e kasi go ko no ala maka ku uma me ke falo ia langa na tau na mai ia minstar si dio kapre tau na is discipline ko ngalo ia le ia whainga whaamai e ke reso o kua e rifa ave mamanu tato uso ngā whono ona me whai whafo ai sau ngi whasan lau mau kaua ngā tala noe kapinet ma discipline le minska sinia lea o i koe whaingi me whanumai nai pārmia ma kapinet whanuma koe mako e whapea ia la tangata i whapea umar kako whalan malea ale tulanga na tu so ta upule e mata upu to malanga